Fiestas. ¡Hey, Alexandra! Verdadero que recorre el mundo entero. Con un ritmo más pionero se hace sentir su sabor parrandero. Que da alegría a mi pueblo guerrero. Un ritmo más pionero se hace sentir su sabor parrandero. Que da alegría a mi pueblo guerrero. Armando García, mi compadre. Que viva el canto pueblero. Para gozar de la tradición, al fin del cuero y verada. Que viva el canto pueblero. Sublime canto pueblero. ¡Baila Venezuela! Alma y vida del gaitero. Alma y vida del gaitero. Corazón del maracaibero, pasión y amor verdadero que recorre el mundo entero. Y amor verdadero que recorre el mundo entero. Con un ritmo más pionero se hace sentir su sabor parrandero. Que da alegría a mi pueblo guerrero. Con un ritmo más pionero se hace sentir su sabor parrandero. Que da alegría a mi pueblo guerrero. Bueno, dushe sine kinanga we mainta pa bolsonaro, seguro que sí, aceita wata. E canción de año 2024, recuta e canción Canto Pueblero. Non se trece pa bolsonaro we mainta. E mientras tanto, miro ta bezig ta zom un carson aí na Holanda, non sta by trece canción aqui pele, não? Canción ganador de año pasama rumba, ya no llores más. Miro está cosiendo un calzón allá en Holanda, ¿no? Ahora que nadie la vira Nayen. Nena está pisando holandés, está Nayen. La felicidad es lo más hermoso y al corazón se le rinde honores. Ya no llores. También nos quiero mandar un saludo para Mamá Chenta y a Nana Sabaneta. Mamá Chenta, buen día. Un saludo también para Sandra y a Nana Cero Colorado. También nos quiero mandar un saludo para Miro de parte de Sandra. Sandra manda visa que tiene ganas de mirar Miro. Para no salir poco trove. Demostrando al mundo que en el amor lo doy todo y más. Ya no llores. También nos quiero mandar un saludo obviamente especialmente para Cuerpo Policial San Nicolás. Buen día. Danke por sintonía. No tiene dudas y no es ausente. Todo lo puede, levanta el rostro y no llores más. Lino dice con Santa Cruz visa con Miro así a cose. Te quiere così, me te quiere que ponai en la voz. Cuando la rutina del día a día te agote el alma, tienes que luchar y pedirle a Dios ya que ese momento trae paz y calma.
Ya no llores más, sabe mainta, paposonano, nos tiene Gabriela Flores también, ¿no? Con su canción titulada Grande Botá. Especialmente para Pasco, especialmente para Bosonantura y Fona, ¿no? Estrella de luna y el solo, turtamo obra grande mi Señor. Si viviera alabado mi Dios, grande bondad. Si viviera alabado mi Dios, grande bondad. Con Jesús, amor y papicana, pa' mi Así no está Shona Basei, son los de oración conmigo. Queda pendiente, ¿no? Mira de comer timpaña para entregar. Esta base está cociendo de maíz de trimpán. Así no está a boquina, él acaba de cocer un cajón para por entregar a onde security nanco te traga en flat que te vivan. Agora que na está bezig está zom e pia de cachorro porque tá claro, não? Já posso já, não? Mira da coisa, doe tá, não? Ela sim na Holanda para coisa, agora que na está coisa calção, camisa, esta coisa chimie de braids. Baci, tudo se não está assim agora aqui, não? Outra cima tem braid de 16 braid mesh para entregar também. Assim não está mirando, hope trabalhem. Con grandità, buon numero mi Dios. Si viniera alabado mi Dios, grandi bondad. Si viniera alabado mi Dios, grandi bondad.
Casa Max, boa muebleria criollo, com melhor serviço e melhor qualidade e melhor cash price. A move seu showroom de Mayville para Scotlandstraat. A wo, botar a turcos bouw de solo dak. Casa Max está introduzindo o Grab and Go na nossa sucursal na Mayville. De retorno de Tarabana Binhariba, logo mira e bordo de Casa Max. E não, hasibo na casa e drenta tepa dentro. Escorrer tem servido grande cutin de lecionar, comoda, nachttafel e caixa. Também nos oferece o serviço de hasi entrega e arma na casa ou negócio. Casa Max é muebleria criollo de pueblo para pueblo. Oyente de Más FM 105.1, recibe un cordial saludo de vuestro amigo y servidor Robbie Rosell. Hasta el momento llega para la fiesta de fin de año con Robbie Rosell, comienza a través de Más FM 105.1, comenzando por Dija Luna Pajaverna, por 5 horas de cuchetor de Mainta, y Turgia Sabra por 5 horas de cuchetor de anoche. La que nos va a comenzar con el programa de fiesta de fin de año, agradecer cada uno de nos castan comercial que es aquí posible. Nos quiere comenzar a agradecer Seitar Aruba NV, Duvet Center, Good Luck and Key, Vrolijk Enterpriser, Ride Track Car Solution, Shrek Pet Service, Mindo Tire Repair Shop, Setco Santa Cruz, My Containers, Sleep Comfort, Mattress and Foam Factory, Alucas Windows and Door, Hadrey de Fausten, Rosa Cap Salon, Lucky Bonsai situa Ayanang na Matividiri, Odiber Golden Palace, The Art of Engravings, Compra Kusukeshi Frico, R&J Car Wash, Cas de Max, Danke na cada de vocês que se está aqui possível através de Más FM 105.1, tá claro para apresentar o programa E Fiesta de Fin de Año, celebrando-nos de 31 anos de programa. E Fiesta de Fin de Año, nós agradecemos cada de vocês que está aqui possível. Danke Aruba. E a continuação é Fiesta de Fin de Año com Robbie Rosell. Llega Matico, llega Matico, llega. Me desse amor, Pucci, Pancune! O Aruba tá no sushi isleta, Pasigi cuida nos cultura, se estar aportando. Nos Aruba do chitera van uning y van ayuda, sigue que tradición, siguiente generación. Tu hermana Laira, se está siempre creando, deporte y enseñanza, se están aportando, cultura del futuro, se están conservando. Con tecnología, siempre innovando. De temporada de fin de año, no debe ser un 20 show, no te importa, da votar, se está conectar. Ring de alegría, ring de bendición, un Danke na seita, haciendo conexión. Live ring tanto música, YouTube prima repeat, every band de Pasco. Ring de seita, no está cantando, basta mundo, conectado, y magia de Pasco. Llega na Mindo Tire Repair Shop, também tire na segunda mando, tire na para Bromer, tire na de todo tamanho, bota aí na Mindo Tire Repair Shop.
Também nós tem bateria não para o auto. Assim tá, llega-se canos na Mindo Tire Repair Shop, situada na Macuarima 61A, escusa o telefone 585-1568. Mindo Tire Repair Shop, donava o serviço de drechamento de tire, pone botaira segunda mano ou botaira novo body do auto, tá na primeiro lugar. Mindo Tire Repair Shop, tá o arriba Bobishita. Ascoltanos fiesta. Esa que estamos llenando de melodía para bossa nova en Mainta, Aruba. También les quiero mandar un saludo de Mainta especialmente para Grecia, Tromba y Nana Nord, Nona Calabaz. Grecia, buen día, Moro Moro. También les quiero mandar un saludo de Mainta especialmente para Muchanandi de Arja. Feliz Mainta, recursos humanos. Un saludo también para Glenny Trump. Un saludo también para Charlotte Trump di Selimar. Fatture emozionanti Selimar in sintonia. Un saludo para Arrobus Aruba NV. Un saludo también especialmente para Brian. Brian, buen día, Moro Moro. Es mucho Nandi control para mí, ¿no? Brian haciendo un tremendo trabajo, ¿no? Un saludo para Jariana Dayhoff también que está arriba Facebook junto con nosotros. Esta misa saludo, buen día, Moro Moro. Buen día. Tú eres arriba Facebook, ¿no? También les quiero mandar un saludo obviamente especialmente para Jules. Nandi Veyola Water Aruba Grupo 6. Buen día Panantura y Anana Huepa Rubén, ¿no? Especialmente para mi brother Jules, ¿no? Jules, buen día. Dushi amanecer, papá, ¿no? Jules, tur día para laborar, tur día. Ya sabes, yo domingo también, ¿me quieres? La luna para llover, no, quizás, ¿no? No tengo tu morresta ahí también, ¿no? Pues donde quiere horario de madrugada aquí no está fácil, ¿no? Tremenda cine que dá mainta para você na turno, nós está continuar com mais para você e nós temos mais de música.
les queremos mandar un saludo obviamente para Guillermo. Guillermo, buen día, moro. Aquí está otra canción, yo mucho y melodía, pero estilo instrumental. Aruba non olvidar che è gran apertura di Christmas Department. Día 12 de octubre, comenzando para 6 horas tarde con 9 horas de noche. Lo vai di música del grupo di Betico, DJ Sky, Santa y Taste. Duvet Center Cumaná está abriendo su Christmas Bazaar. Día 12 de Javier Navo. Ya sabrá vos, sí, ya sabrá vos, ¿no? Música di temporada di fin di año. Hasta temporada llega. También nos queremos un saludo para Zulaima Cruz. Deze está con nos programa arriba Facebook. ¿No? Buen día. También nos queremos un saludo para Rutlin Ventardal. Un feliz Mainta Robbie. Tú eres aquí en arriba Facebook, ¿no? Así ne está popo join nos arriba Facebook, arriba è fiesta di fin di año. È fiesta di fin di año, tanto Brian, la camisa. No olvidar like and share. Like and share, è fiesta di fin di año. Con nos para arriba, bye. Aquí estamos cenando en fabulosa. Mira. Seguro que si vos estás allá nos riba live di Facebook e fiesta di fin di año con Robbie Rosell. Como allá nos también riba programa especial TV. Non olvidar che dice corato también con ayer arriba YouTube e fiesta di fin di año con Robbie Rosell. Así neta like and share e fiesta di fin di año con Robbie Rosell.
Bueno, duše si nekiranos a treserinos timas. Nos timas. Esa quita Caroline Cook, ¿no? Yo conocí como Carly. Pasco ya va a llegar. Llega, ¿no? Riba YouTube, tajayanos, riba programa especial oficial, ¿no? Así le también nos manda saludo para Carlos Brawler, que avisa, buen día, Robbie, buen día, Carlos. También nos quiere mandar un saludo, bienvenida para Mariana Ángela. Buen día, Mariana, moro, feliz amanecer. Y un dulce amanecer, vamos, Mariana. Vida más duro, como amiga y amigo. Pude más alto, corre más ruta, Pasco. Arriba WhatsApp nos quiere mandar un saludo especialmente para Edward de May. Y para mía, Ayanana Hoiberg. Thank you por sintonía, Edward. Menos que mandar un saludo para Grecia Trump, que está reportada su mes. Buen día, Grecia, moro. Feliz medita para Daniel. También arriba Facebook nos está mandando un saludo para Lucky, buen día, moro. Bueno, ahora si le quieren dar menos vai cumplir con los castan comercial. Que da a menos tabak dice curato cubo. Shrek Pet Service, situada na Balage 65, está oferecendo todo tipo de comida para bobência, maneira roi, comida de cachorro, maíz, comida de pescar e muito mais. Também nos tapela tur cachorro e nos tabanhanã, nos cinconeu, hamster, porco, cabrito e todo tipo de parja. Llega, nos guardamos na Shrek Pet Service. Bucci, banco né? O Aruba da nos sushi isleta, Pasigi cuida nos cultura, se estar aportando. Nos Aruba do chilera man uning y van ayudar. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando. Deportes y danza, se estar aportando. Cultura del futuro, se estar conservando. Isla con tecnología, se están innovando. Casimax está introduzindo o Grab and Go na nossa sucursal na Mayville. De retorno de Tarabana Binhariba, logo mira e bordo de Casimax. E não, hasibo na casa e drenta tepa dentro. Escorreda em sortido grande que tem de lecionar, comoda, nachttafel e caixa. Também nos oferece serviço de hasi entrega e arma na casa of negócio. Casimax é mobiliaria criollo de pueblo para pueblo.
De temporada e fim de ano, no vizinho um vende show. Não te importa, da botar, aceita pra conectar. Ring de alegria, ring de vende show. Um daqui na aceita, haciendo conexión. Live brindando música, YouTube prima repeat. Every band de Pasco. Ring de aceita, não está cantando, basta mundo. Oyente Nandi Más FM 5.1 recibe un cordial saludo de vuestro amigo y servidor Robbie Rosell. Hasta el momento llega para la fiesta de fin de año con Robbie Rosell, comienza a través de Más FM 5.1, comenzando por Dija Luna Pajaverna, por el 5 orte cuscetor de Mainta, y Turgia Sabra por el 5 orte cuscetor de anoche. La ganos va a comenzar con el programa de fiesta de fin de año, agradecer cada uno de nos castan comercial que así es aquí posible. Nos quiere comenzar a agradecer Seitar Aruba NV, Duet Center, Good Luck and Key, Vrolijk Enterpriser, Ride Track Car Solution, Shrek Pet Service, Mindo Tire Repair Shop, Setco Santa Cruz, My Containers, Sleep Comfort, Mattress and Foam Factory, Alucas Windows and Door, Hadrey de Faustin, Rosa Cap Salon, Lucky Bonsai situa ayanang na Matividiri, Odiber Golden Palace, The Art of Engravings, Compra Kusukeshi Frico, R&J Car Wash, Cas de Max, Danke na cada um de vocês que se está aqui possível através de Más FM 5.1 tá lá para apresentar o programa E Fiesta de Fim de Ano, celebrando-nos de 31 anos de programa. E Fiesta de Fim de Ano, nós agradecemos cada um de vocês que se está aqui possível. Danke Aruba. E a continuação é Fiesta de Fim de Ano com Robbie Rosell. Llega Batico, llega Batico, llega. Me decía por yo soy mi vida sin más valor. Esta es sello de mi redención, garantía para salvación. Mio santo duro honor y gloria, danke bendición. Gloria a Dios, gloria a cielo, gloria a no Señor. Amor, bota mi forte, mi príncipe protector, redentor nos ha esperado por ti devoción. Guíanos, 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 maestro. ¡Eso! ¡Uy! Mi gratitud
Ese ito wata Stephanie Cuano, Gloria Naje. Esa kita mo siya di Flor di Pasco. No lo olvides con Lucky Bonsai, tiene numero ganador, babo, ¿no? No lo olvides con Lucky Bonsai, está situada en Mativi, Diri, y nada más pegar que el supermercado, ¿no? Lucky Bonsai está abrir por di party, mainta, teco at noche, ¿no? Ya acaba por ir su no, nanteito guardado para comprar un número ganador de merdía. Y Lucky Bonsai está anunciando el sorteo de ayer anoche. Estaba hasta 44, 41 para 14. También de 2 premios estaba hasta 55, 45. De 3 premios estaba hasta 53, 87. El Backford estaba hasta 6, 6, 22. El Lucky 3 estaba hasta 5, 5, 3. Mientras tanto que Off estaba hasta 91, 89. Zodiac estaba hasta 28, 45. Signo Sagitario. Lucky Bonsai estaba arriba vos. Nada abrivo di Gesù Nordi per dia. De coscettori medianoche. Anta situada na mesma fiesta Matividiri. Así está el loto de día. Estaba hasta 19, 20, 23 y 25. Y el loto 5 estaba hasta 16, 20, 23, 24, 34. El Joker estaba hasta 10 y el Letter estaba hasta Ha. Nos queremos unir y seguir mañana. No sabía ni leo, pa' cantar si vos no estás la no sacan tranquilo. No sabía ni leo, pa' cantar si vos no estás la no sacan tranquilo. Nos está despidiendo Javi Portavor, pa' nos saludar y también felicitar. Nos está despidiendo Javi Portavor. Bueno, también nos queremos mandar un saludo para Mayra Ángela y Dana Julanda. Un saludo también especialmente para para Norleta Germán. Buen día. Moro Moro, danke para reportamos. Duce si ne che la nostra 3L sei tavate mencionando Flor di Pasco y nos está continua con más babosonan. Nos está continua con más babosonan. Ok, Sakita no sta vai darle un cambio rato pa so nostra torre se caba nostra 13 e Saki babo. Esa que de canción está Jesús, cantada para Diane Cruz. Paso un rato sin que dar arriba WhatsApp, arriba Facebook, ¿no? Subir arriba la fiesta di fin di año con Robbie Rosell, off, mutta ayer también arriba el programa especial TV. Y dice corrato arriba YouTube también, ¿no? Así no está arriba Facebook, mutta arriba la fiesta di fin di año con Robbie Rosell. Anto bota like and share también para vos amigos por ayer, ¿no? Nos queremos mandar un saludo para Glenda León.
También nos queremos un saludo para familia Cruz, León, Taon, Robbie, Fordi, Tamarén. También nos queremos un saludo para Tilda y Genia y Anana Tamarén. Un saludo per Munchanan també di Rollis Snack, no? Situata na mene rotonda di Mahuma. Rollis Kiosk, no? Secondo me, no? També nos queremos un saludo per Marich Frans van Vught també, bon dia. Mayra, de en sintonía, esperando liberación en Ana Julanda. También nos queremos un saludo para Natalie Kelly y Ana Utrecht, ¿no? Buen día, buen día. Un saludo también para Yeya, a Ana Julanda. Yeya, buen día, buen día. Yeya de comer oración de menerta, mancha bonita mesmo. Tal esa con sentimiento. Seguro, Yeya. Hace calor de día aquí, agua ta llueve, mi arco de auto no ta traja. Kiko mi hasi, awel, pai ayanan da Ar Vrolijk Enterprises situana Pira Plat, camino botahaya tour lo cual kota e pieza nan padrecha e arco di bo auto, manera radiator, control valve, compressor, blower, motor y mucho más. Así nata Ar Vrolijk Enterprises tem tour modelo di pieza nan pavo auto su arco. Nos estava arriba bobishita. No olvida, llámanos arriba 585-3196 e nos está abri di già luna para vierna for di 8 ore di mainta te cu 5 ore di tardi. Ar Vrolijk Enterprises ta donavo e servizio VAP. A voi, batende cava de ice cream queda quieto? Awel, busquele dembo supermercado preferi un ice cream traja que na mes na ruba con sabor único y diferente. Queda quieto e ice cream más dulce na ruba. Queda quieto ta nos ice cream y di nos eta queda. Preparando para a temporada de fim de ano aqui, a Elsa's Flower Shop está decorando o casa, bom negócio e também o Christmas Dinner. Elsa's Flower Shop tem tour lo qual te decoracionan última moda para 2023. Llama Elsa's Flower Shop arriba 585-8128. Elsa's Flower Shop está haciendo fiesta y bocas bonita y elegante. Viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una. Pucci, pancune. O Aruba dano sushi isleta, pasigi cuidanos. Pucci, pancune. O Aruba dano sushi isleta, pasigi cuidanos cultura, se estar aportando. Nos Aruba dushitera man uning y van ayudan, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, deporte y enseñanza, se estar aportando.
Casa Max está introduzir su Grab and Go na nosso sucursal na Mayville. Di rotonda di Tarabana Binariba, lobo mira e bordo di Casa Max. E não, hasibo na casa e drenta tepa dentro. Escorreda em sortido grande cutin de lasanar, comoda, nachttafel e caixa. Também nos oferece o serviço de hasi entrega e arma na casa of negócio. Casa de Max é muebleria criollo de pueblo pa pueblo. de novembro. Celebrar o dia de festa com chiquitins. 5 de novembro. Celebrar o dia de festa com chiquitins. Oyente de Más FM 105.1, recibe un cordial saludo de vuestro amigo y servidor Robbie Rosell. Hasta el momento llega para la fiesta de fin de año con Robbie Rosell, comienza a través de Más FM 105.1, comenzando por Dija Luna Pajaverna, por 5 orte con setor de Mainta, y Turgia Sabra por 5 horas de setor de anoche. La nos va a comenzar con el programa de fiesta de fin de año, na agradecer cada uno de nos castan comercial. Cuidado. Sino que andamos nós também com a secção de oração mainta e nós também samiro feliz mainta. Bom dia, meu irmão, conta bem. Bom dia, meu irmão. Feliz dia Whips. Nós kasih weekend kamu, nós também maravilhoso. Bom dia para todos os fiéis unidos de parte do mundo que está esperando na oração de turma ainda e daqui para o bom comentário na conosco Raya. Assim na mês, mas danke também na boa por apresentar a bonita oração de turma ainda para nós oyente não. Assim nós está dando passe para assim por começar a oração para o ainda. Adelante. Romana Tur, bom dia, feliz dia Whips, boa bendição para a Bocas e boa família. Prometo que nós conseguimos nos oferecer nos oração para a pessoa que está pedindo nós para Marietje e Frans van Vught, para Katrien, Suzy, Leo, Paola van Engelen, Ayana Rotterdam, para Norleta Herman, para Mildred Planegin, para nossa amiga Sandra Quant, para Javier Gomes Milan, para nosso Roman Glenda Leon, danke pelo bom comentário na Roman, para Marisa Jacobs, para Selma e Ufo, também Selma, danke para todo dia, mandando saludo, para Grecia e Daniel Trump, para Natalie e eu, que está aqui na Utrecht para tratamento, para Juliana Gil, Titi Trump,
Teresita Today, Teresita Faro, Juanita Faro, Ingrid Cruz, Etzelyn Anthony, pa Pastor Simons na Saba, kung escuchan nos Turdia, pa Pastor Andre Jose na Parroquia Cristo Rey na Brazil, na Aruba, pa Pastor Ivan na Boneiro, pa Família Buckout na Paradera, Ludi, James, Donnie, Lynchie e Edward, pa Rita Herman, pa Família Herman, pa Selma Ras, pa nos romans ni Mama Chinica Maduro, pa Mama Chenta e pa Pedro, pa Yeya aqui na Holanda, pa Mayra Angela na Alkmaar, também todo dia em sintonia, pa Mirla Buckout e Mama Maria Buckout, pa Raul Wever, pa e família grande de Rulis Kiosk na Rotonda de Mahoma, família na Buckout, Wever e Herman. Nós reza para nosso país vizinho Venezuela, para turcos bem clara e declaração para o país e gena por viva de paz e harmonia. Para todos os oyentes na Aruba, Boneiro, Kosovo, Saba, isa ng Arriba, Venezuela, Holanda, España e Merca, Pasitco, Santa Cruz, Palino Angela e todo trabajador de Sitco Santa Cruz, todo trabajador de Rio na Antillas, pa família na Redestad, Hill, Trump, Faro, Buckout, Herman, Blanceville, Monarch, Bomba e Silvania. Nossa reza para saúde de nos enfermos, para Rutmilda Hill, Epi Trump, Oslin Cruz, Maria Redestad, René Redestad, aí na Colômbia, kutugol bom com ele, para Michelle Herman, kuta aqui na Holanda para tratamento, para turcos para bom, e para Glenda Trump, também aqui na Holanda para tratamento. Para grupo na Aruba, Boneiro, Kosovo, Holanda, Grupo Esperança de Deus, discípula de Hertogenbos, Alfa de Omega, Patunos Humanos de Alfa de Omega, Avenoche na Encontro aí na Tanquilander, Guarda de Polícia na Chaba, Playa, San Nicolás, Cuta de Sintonia, Santa Cruz, Mobile Enhei na Norte e Guarda nos Costa, Night Auditor de Boutique Hotel na Palm Beach, trabajador de Selimar, chauffeur de autobus San Nicolás, Oranjestad, vice-versa, chauffeur de Arbus, trabajadora de Selimar, casa de nos grandes casa de Chepa, casa de Machi, Huis de Maristela, casa de Cuida na San Nicolás, cultura casa de nos grandes, e também para hostes na Uracabay. Por meio conosco nos reza no nome de Tata de Deus Espírito Santo. Amém. Mama Maria, Deus escolheu para vir a mama de Jesus, cologrando a riba cruz, boiu a confiança na cuidado maternal, com confiança, cuiu nós tomamos refúgio cerca bom, proteja-nos, ora peligran também ameaçar-nos, aconselha-nos, ora nós mesmo tomar decisão difícil, livra-nos de ódio de nosso inimigo, apoia-nos de nosso trabalho de todo dia, cura-nos, ora enfermidade, debilitar-nos a saúde, anima-nos, ora nos sentimos desapontados, tratar-nos, ora nos dá ansiedade, consolar-nos, ora nos dia não tayin de verdade, sostener-nos, ora slanan de vida takay arriba-nos, inspirar-nos para ajudar estang de necessidade, sinha-nos plama justiça e paz, habi-nos coração para perdonar estang kuno tatanos maneira deve ser. Mama Maria, reza para nós agora e na hora de nos morto. Amém. Tata, nós te amamos danke para o dia novo, como a cuidar-nos de nosso sonho. Nós por alanto conhecer que rinam, para mirar a salida de sol, a doceira de aire fresco. Nós pedimos para seguir cuidar-nos a ver todo caminho que nos está e nos está presente. Cuida-nos jovens cultura e turcos malos, que não está bom e para de cuidarão de bom caminho, de mal vício, guiarão de não estudo e fator que o Senhor hope êxito com vosso estudo. Siga de uma turma extra que todo dia está para diante de classe, hope sabedoria para educar os alunos com boa maneira, não kutahasi, assim com amor e paciência e para ter respeito para não trabalho.
Cuida nos grande ng kuahasi hopi kos panos, siya nos kos ng bong, beba kung hindi estima bo próximo, unda kunantang, siya na ng kasi nos grande na. Donatur ko na trahat kung nakasi nos grande ng hopi força e paciência para porsige ko ng bom trabaho di turdia. Ipatur ko ainda ta tingwata, turcos bom e aqui rato bom caminho da pacas. Manda bo bendisyon pature kasi nos grande ng cuida nos polis ng kutur ora na klapa do na assistência e ora algo paso ora ting mester e pating respeto pa ng inang trabaho. Cuida nos Papa Francisco, tu nos obispo na nos obispo Luis Seco de Willemstad, tu nos pastor na nos laico ng nos religioso ng itur kutayuda de Bocas, nos cor ng solista ng panaporsige animado sa santo sacrifício de misa con ang voz ng canto pa Senhor. Sige, manda po luz pa Espiritu Santo, aribatul grupo de orasyon ng kuto ora pinaanoche de orasyon kunang alababo gadisibo paturkos kunang canto orasyon e alabanza. Turna arroba bonero ko sa Holanda. Bendición pa irumanang di Alfa di Omeo ko awin noche tina encuentra na Tangilenda. Rosarisa pa joven sticker man ko din seminaryo na Trinidad at Tobago paturkos by bungko ni iko e llamada di Señor de su estudio sacerdotal o pronto arroba ting otro pastor Arogian. Hopi bendición pe pasumama tata rumang wela ng demás pamilya na. Traditur país, sabidoria, patraha, panang país, especialmente Gabinete Weber Cruz, panang sigo ng bom trabaho, patraha na bienestar de nos dushi Aruba. E paturhende, respeta outro, com a decisão de eleição de dezembro. Nós pedimos, manda mo bendisyon para todos os fiel oyentes ng na itur, enobo ng iting kultur dia tadin sintonia na Aruba, Bonero, Kosovo, isa ng Arriba, Venezuela, América, Espanha, Holanda e toda parte do mundo. Seguido de força e saúde, para Porlanta, estúdio, hace seu programa e cuidar Arriba Caminda. Para Porlanta, com ânimo, danke natura comerciante, natura natura anha e enobo ng danke pa boso confiança. Senhor, doblar boso entrada e bendição pa boso e bendição pa boso tour. Bendição pa diretor Norman Hill, Station Manager Lionel Dirk. Bendição pa boso kas e boso família. Cuida nos doctor ng workplace ng assistent ng turco na trabaho em cuida ng Horacio Odiber Hospital insang Wait Hello Grace e turco na trabaho privado. Wilhelmina Cancer Funds kuta ayuda nos enfermo ng paboso sige ko boso bom trabaho di turdia. Estang ko awita cumpleaños, aniversário of algo especial, baixa para bem e feliz dia. E esse não está triste para motivo de perda de não ser querido. Houve força que possa ser querido aí um bonito lugar na casa do Senhor. Para tudo, arriba caminha para trabalho, bom hora de caminha, arriba caminha e na trabalho feliz, bom ambiente com o colega não. Esse não ainda está trabalhando bom e feliz, última hora não e aqui rato bom caminho para casa. Bendição para toda essa feira de autobus, San Nicolás, Oraya, está vice-versa, vai tranquilo e bom hora arriba caminha e corre safe, especialmente bus 3 e também esta feira de autobus. Nossa reza e nossa pede, Senhor, para fazer justiça para uma pessoa, hopi querer, para hopi gente, para tudo coisa ali bom com ele e pronto, e com sua família. Danke Tata ko awemi por skilbi hasi orasyon. Sige din na dunami iyudami pa ami imiromorobi sige hasi orasyon. Ilagature pedimento na yela cercabo. Nos diturnos intensyon ng de los oyentes ng danke Tata paturcos e nossa reza maneira bomes assim a nos Tata ko tanasero ko nome seja santificado. Laga mo reino bilang nos po voluntad seja sinatira ko nascido. Dona-nos awe-nos pang di cada dia, perdona-nos por debe, mescos conosco perdona-nos devedor, e não laga-nos cair em tentação, mas livra-nos de malo. Amém.
Me te comendavo Maria, llena de gracia, Señor está contigo. Bota bendicionada em tua morena e fruta de bobarica, Jesus está bendicionada. Santa Maria, Mama de Deus, pede para nós pecador, agora e na hora de nos morto. Amém. Me te comendavo Maria, llena de gracia, Señor está contigo. Bota bendicionada em tua morena, fruta de bobarica, Jesus está bendicionada. Santa Maria, Mama de Deus, pede para nós pecador, agora e na hora de nos morto. Amém. Me te comendavo Maria, llena de gracia, Señor está contigo. Bota bendicionada em tua morena, fruta de bobarica, Jesus está bendicionada. Santa Maria, Mama de Deus, pede para nós pecador, agora e na hora de nos morto. Amém. Glória na Tata, na Hijo e na Espírito Santo, maneira de acusamento, agora e sempre, dentro do século de século. Amém. Oh, meu bom Jesus, perdonar-nos pecados, guarda-nos candela de ferro, lleva tua alma na cielo, principalmente estanco de mais mistério, boa misericórdia. Virgem de Alto Vista, pede para nós que toma nosso refúgio e cerca bom. Sagrado coração de Jesus, hace nosso coração para uma boa coração. Virgem de Fátima, obtenha paz para o mundo, saúde para enfermo e perdão para pecador. Beato Serigore Hernandes, abusando de tur enfermo, Unibo Mansanta de tur enfermo, especialmente Ruthmilda Hill, Effie Trump, Oslin Cruz, Maria Redestad, Reina Redestad, Michelle Herman e Glenda Trump. E dona ng vida e saúde. Senhor, escuta todas as orações e pedimentos ng ilaga ng tuliga cerca mo. Na nome de Tata, de Deus, Espírito Santo. Amém. Amém e amém. Miro mas que passa feliz dia. Tema yang com Deus o poder. Ayo. Essa é a oração de Miro Ave Mainta. Camina-nos a trecele para cada de vocês e seguro a trece bendição para cada de nós. Ave Mainta.
Bancune! O Aruba tá no sushi isleta, mas sigue cuida nos cultura, sem estar aportando. Nos Aruba do Chilera, man unem e vai ajudar. Sigue que tradição, persiguiente generação. Turma na laira, sem estar sempre criando. Deporte e criança, sem estar aportando. Cultura e futuro, sem estar conservando. Isla com tecnologia, sempre inovando. Aquí si nos da canta y no fervela nos garganta, un ritmo dulce y ambiente, pa' mi pueblo presente. Aquí si nos da canta y no fervela nos garganta, un ritmo dulce y ambiente, pa' mi pueblo presente. Aquí si nos da canta y no fervela nos garganta, un ritmo dulce y ambiente, pa' mi pueblo presente. All the way back. Radio Mass 105.1 FM Aruba. I like us better when we're ways. Aruba, sine kiranta menos sabay continuawe mainta. Telefon rin la ganoswa ka Michael mitate aire mi no po atendebo. Ahora kina mi no po atendebo. Lagami pagere orat sine kina. Okay. Okay, laganoswak. Okay, asina kina, nos tinga by Sirelia pa motivo ku nosta de aire y ahora quedan, okay. Bueno, no sabay continua con más de buena música ng babosana. Awi maginta. Ate que papo me maginta Aruba. Ambiente pa' mi pueblo presente. Aquí si nos da canta y no fervela nos garganta, un ritmo dulce y ambiente. Más claro, nos queremos un saludo para Selma y Ufo y Adana Cas, para Central de Selimar, para Charlotte, buen día, Moro Moro. También nos queremos un saludo para Robert Traza y Adana Cas. Para Lourdes también, buen día, Moro Moro. Escucha canción a ritmo y más. Si nos da canta y no fervela nos garganta, un ritmo dulce y ambiente, a mi pueblo presente. Aquí si nos da canta y no fervela nos garganta, un ritmo dulce y ambiente, a mi pueblo presente. Por el ritmo resona, tu gente se mueve a gozar. Marca paso, va adelante, nunca paso, va para atrás. Mi te canta pa' mi Aruba, paso esta mi inspiración. Y en forma de una canción, mi quer declare mi amor. Aquí si nos da canta y no fervela nos garganta. También nos queremos un saludo para Michael y Anana da Babey, ¿no? Buen día, Michael, Moro Moro. Nos garganta, un ritmo dulce. Michael da mi colega de trabajo. Mi pueblo presente. Esta estimo un teléfono y una. One, two, three.
Exacto 16 horas más 28. Es aquí el programa de fiesta de fin de año. Esta dulce, ¿no? Aquí si nos da canta y no fervela nos garganta, con ritmo dulce y ambiente, a mi pueblo presente. Aquí si nos da canta y no fervela nos garganta, un ritmo dulce y ambiente, a mi pueblo presente. Bueno, así nos entrecele, no más, vamos a nave mainta. Bota acorde dulceria, mas te mabo con loucura. Bota mi hermosura, mi pasión y mi alegría. Bota son cual usa mi alma y pensamiento. Desena en ningún momento, mi lo olvida lo que estaba a ti. Dembo mirada. Casi siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque en mi tierra pensar. Cosa bonita que jamás por olvidar. Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Casi siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque en mi tierra pensar. Cosa bonita que jamás por olvidar. Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. ¿Recuerdas aquellos días que te adoré con locura? Fuiste esperanza, hermosura, mi pasión y mi alegría. Era la luz que alumbraba mi alma e entendimiento. Por eso no me arrepiento de adorarte hasta el tormento de perderme en tu mirada. Casi siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque en mi tierra pensar. Cosa bonita que jamás por olvidar. Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Casi siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque en mi tierra pensar. Cosa bonita que jamás por olvidar. Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Sin rencor ahora te digo que lo nuestro ha terminado. Ese bello amor sagrado para mí no tendrá olvido. Y esa ita solamente a mi cubo ta testigo. Camina mi curva y digo, aún inando sin forzar. No tapa siempre. Casi siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque en mi tierra pensar. Cosa bonita que jamás por olvidar. Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Casi siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque en mi tierra pensar. Cosa bonita que jamás por olvidar. Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Hace calor de día aquí, agua ta lluvia, mi erco de auto no ta traja. Kiko mi hasi, awel, pai ayanang da Ar Vrolijk Enterprises situada Pira Plat, caminho bota haya tour lo qual kota e pieza na padrecha e erco di bo auto, manera radiator, control valve,
compressor, blower, motor y mucho más. Así nata Arvrolet Enterprises tem tour modelo de pieza na Pabo Auto su erco. Nos está arriba Bobishita. No olvida, llámanos arriba 585-3196 e nós está abrir de dia luna para vierna por de 8 horas de manhã até 5 horas da tarde. Arvrolet Enterprises está donando o serviço VAP. Temporali fin di aia, lunedì sì un 20 show, non ti importa, da votare sei stata conectata. Ring di allegria, ring di 20 show, un danchina sei stata, haciendo conexión. Live intanto musica, YouTube prima repeat, every band di Pasco. Ring di sei stata, non sta cantando, basta mundo. Casa Max está introduzir su Grab and Go na nosso sucursal na Mayville. De retorno de Tarabana bem arriba, logo mira e bordo de Casa Max. E não, hasibo na casa e drenta tepa dentro. Escorrer em servido grande que tem de lecionar, comoda, na tafel e caixa. Também nos oferece o serviço de hasi entrega e arma na casa of negócio. Casa Max é muebleria criollo de pueblo para pueblo. Pucci, bancune! O Aruba tá nos sushi isleta, consegui cuidar nos cultura, sem estar aportando. Nos Aruba do chilera, man uning e van ayudar. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira, sem estar sempre criando. Deporte y enseñanza, sem estar aportando. Cultura del futuro, sem estar conservando. Isla con tecnología, sempre innovando. Buscando pieza na Pabo Auto, a volta na Right Track Car Solution bomeseta. E aqui na bota hayat pieza na para todo tipo de auto, maneira entre outro auto Accent, Elantra, Tucson, Sportage, Yaris e muito mais. Assim está, passa visitar-nos e também nos tem entre outro window switch na Pabo porta de auto. Nós tem também novo que acaba de chegar e door handles Pabo Auto. Nós estamos arriba Bobishita na Right Track Car Solution. Right Track Car Solution está arriba Bobishita, situada na Cerro Blanco e não mes pegaco e paper clips retonda. Não olvida. Éxito llega Super Duet Center Shaba. Sí, si você está buscando uma variedade grande de produtos a preço barata, você está aqui cerca de nossa Super Duet Center Shaba. Também nós está amplo nos departamentos de supermarket como buffet, pastry e salad bar. Aham, e nós temos página trend também for de Colômbia de marca na maneira Bronzini, Architect e People. E para a bebida mais fácil, nós está abrindo com 9 horas da noite. Follow-nos arriba nos Facebook, Instagram e TikTok page. Do It Center. Boa família, para sempre. Alucas Windows and Doors está especializada em tratamento de ventana e porta de alumínio, hackwork e também porta de cura Pabo Cas. Nós está situada na Mahuma 35, local 4. Chama-nos na 585-5510 ou 593-0631.
y nos lo pasa visitado para nos promedi pabo. Of pasa libremente cercanos na a Lucas Windows and Doors. Shrek Pet Service, situada na Balache 65, tá oferecendo todo tipo de comida para bestia, maneira roi, comida de cachorro, maíz, comida de pescar e muito mais. Também nos tapela tudo cachorro e nos tabanhanã, nos cinconeu, hamster, porco, cabrito e todo tipo de parja. Llega, nos guardamos na Shrek Pet Service. Casa Max, boa barbearia criollo, com melhor serviço e melhor qualidade e melhor cash price. A móvel seu showroom de Mayville para Scotlandstraat. A wo, botar a turcos de solo dak. Compa chega mais fácil. Retorno de Leon Sons by North e maneira para chegar banho Lux Casa Max na outra banda de caminho. Se bota bem North, bota com o retorno de Sasaki Pump Station, bem Zuid, passa Romer Trading e ABC Tours e Casa Max na outra banda de caminho. Nossa localidade na Mayville e na Dakota está que está abrir como warehouse solamente. Para lo cual cuta servicio nan di llave, para casa, para auto, para negocio o cualquier establecimiento aquí en Aruba, llámanos Good Lock and Key Services, situada en Shiribana 9A e en la Mesa Paradera, con su teléfono 585-6709 para servicio de tratamiento de boyabi. Good Lock and Key Services te donamos el servicio único y también nanta vintena bocas o na bo negocio para donamos el servicio. Good Lock and Key Services te guarda riba boyamada. Huurbetrok para mudança com oficina driver, mudança comercial, residencial ou interno, mudança interna da por exemplo, uma oficina com tamanho de piso bom para piso arriba, serviço de transporte, por exemplo, stool, mesa para fiesta a durante a temporada de Páscoa. Se você está construindo algo e nesse pick-up material de construção, se você compra meubles novos nesse serviço aqui, nós temos temporada com tour e de casa. Por combinar, busca o baque de sushi para tirar os meubles na pior fogo. E lá na My Truck Rental Service, busca os meubles na novo e viaja. My Septic Service, no la que virou emergência. Servicio séptico comercial ou residencial. Por poner extra atenção durante o dia de lluvia com roupa viada causa poça caliente. Extra ligero. My Container Dumpster Services. Para o bague de sushi 4, 6, 2 e 20 yard. Para sushi rondo no caso, sushi verde ou sushi de construção. Por enfatizar, a temporada de fim de ano está de porta e da hora para começar a circular e rondo de casa limpa, preparando para a tua temporada. Chama-nos 699-3002-736-1600 e guarda like nos Facebook page. Pensando na onda, vou pôr bonita outfit? Aham, na boutique Taylor, vou vestir bem. E não botar raia turno qual vou vestir. Na tipanha batura idade e size small T24. Paturo cachorro, esportivo, gafta, casual, paturo gosto e style. T-shirts largo, cortico, blusa, saia, short, jumper, garçom, com elástico, off-cubano, panos bem grande. Nan, gift certificate, para busca por acessório, off-task, chal e roupa e mais. Boutique Keila está situada na Paradeira 84. Chama-la na 562-164,
33-89. Nanta Habib Chanduma, Pacha Biata. Chiesa de Mahita, Teco 6 solitário. E já sabra, Nuevor, Teco 6 solitário. Compártelo amplo. Passa de viaja, Boti, Keila, Tchau, guardavo. Novo llega na Mindo Tire Repair Shop. Também tire na segunda mando. Tire na Pabo Bromer. Tire na de tur tamanho bota haya na Mindo Tire Repair Shop. Também nós tem bateria na Pabo Auto. Assim tá, chega-se canos na Mindo Tire Repair Shop, situada na Maquarima 61A, com o telefone 585-1568. Mindo Tire Repair Shop, donava o serviço de drechamento de tire, pone botaira segunda mando ou botaira novo balde bo auto, tá na primeiro lugar. Mindo Tire Repair Shop, Tawara Riba Bobichita. Cine quieren también nos llegan a la parte final agradeciendo a Bozanam de sintonía. Canción de Javina nos está despedida y Bozanam Mainta agradeciendo cada uno de Bozanam, ¿no? Promeco nos va y nos quiera mandar un saludo para familia Rafinía y Anana Julanda, ¿no? También nos quiera mandar un saludo para Johnny y también para Mariela. Buen día. También nos quiere mandar un saludo para emocionante New Food Center. Felicidad, vida, paz, amor y prosperidad nos llega vuelta nacimiento de Jesús. Pa' ofrecernos corazón, pa' poner con tu amor. Seguro que sí, nos quiere mandar un saludo para Reiki de New Food Center de San Nicolás. De parte de Maricha y también Franz. Buen día, moro moro. Aruba Masha Danki, tema llama Inta con Dios su poder. Turcos bon y la gatos visa. By poco a poco arriba caminan a Aruba. Bueno, hasta 10 de noviembre de 2020. Aruba Danki, ayo. Niño chiquito bondadoso, niño chiquito milagroso, no sabe ni ser cabal, pa' ofrecernos corazón y pa' compartir amor y paz. No sabe ni ser cabal, pa' ofrecernos corazón. Niño Jesús nos da pedir bendición.
Tempura, no está parandia. Tenga plus di fin di ya, no surta goza. Tempura, no está parandia. Amigo y vecina, sale a fuego, mira. Con su cuarta y Trevor con su tambor. Robert Ribawil, Fabi Rosel, la su banda. La turta guarda, Vesco Roberto Adamaleja. Tempura, no está parandia. Tenga plus di fin di ya, no surta goza. Tempura, no está parandia. Amigo y vecina, sale a fuego, mira. Cecelito Cuivo, llega musiquito. Mira Nanku bicicleta, clapa drente fiesta. Grupo di Betico, tambe da dentro. Xiomara y Jolisa, manga brita, pinga, Tempura, no está parandia. Tenga plus di fin di ya, no surta goza. Tempura, no está parandia. Amigo y vecina, sale a fuego, mira. Mira Sandra y Eirin, Umang na Laira. Giselle Cutanches, no que Pepe Saña Flataira. Danos deseo, panos dushi pueblo. Un vasco y en unión y año nuevo con bendición. Tempura, no está parandia. Tenga plus di fin di ya, no surta goza. Tempura, no está parandia. Amigo y vecina, sale a fuego, mira. Ay, Aruba fin di ya llega. Va subir 30 veces me sobra. Vestida pa' boca, mantener distancia. A mi abuelo está clapa pa' y cune. Abuelo sonepito. Sí, sonepito. Ay, subito. Ay, Aruba, no está goza. Vini uno, tú. Vamos bailar. En que fin di hay aquí. No está goza. Bota pa' boca, mantener distancia. Ay, Aruba fin di ya llega. Va subir 30 veces me sobra. Vestida pa' boca, mantener distancia. A mi abuelo está clapa pa' y pune. Abuelo sonepito y nos paranda. A te versa llega, como manda Laira de tu barrio. No está pasa, son 30.000 retombe, pero no está pasa. Casa decorar, nos presta visita. Ahora míranos, suelo banco, búscanos. Batiglas festeja y no está parandía. Aruba está de fiesta y nos tú lo goza. Musta como day, de papaya no está de rey. Aruba sale a go, sueño besado. No está parandia. Tempura, Tenga plus di fin di ya, no surta goza. ay tempura. No está parandia. Amigo y vecina, sale a fuego, mira. Sale a fuego. Aruba sale a fuego. Tenga plus di fin di ya, no surta goza. Tempura, no está parandia. Amigo y vecina, sale a fuego, mira. Oyente Nandi Mass FM 5.1 recibe un cordial saludo de vuestro amigo y servidor Robbie Rosell. Hasta el momento llega
para a festa de fim de ano com Robbie Rosell começar através de Mas FM 105.1, começando por Dia Luna Pajaverna, por 5 horas com 7 horas de mainta, e Turdia Sabra por 5 horas com 7 horas de noite. Lá nós vai começar com o programa de festa de fim de ano, agradecer cada de nós castan comercial que está aqui possível. Nós queremos começar a agradecer Seitar Aruba NV, Duet Center, Good Luck and Key, Vrolijk Enterpriser, Ride Track Car Solution, Shrek Pet Service, Mindo Tire Repair Shop, Setco Santa Cruz, My Containers, Sleep Comfort, Mattress and Foam Factory, Alucas Windows and Door, Hadrey de Faustin, Rosa Cap Salon, Lucky Bonsai situa ayanang na Matividiri, Odiber Golden Palace, The Art of Engravings, Compra Kusukeshi Frico, R&J Car Wash, Cas de Max, Danke na cada de vocês que se está aqui possível através de Mas FM 105.1, tá claro para apresentar o programa E Fiesta de Fim de Ano, celebrando-nos de 31 anos de programa. E Fiesta de Fim de Ano, nós agradecemos cada de vocês que se está aqui possível. Danke Aruba. E a continuação é Fiesta de Fim de Ano com Robbie Rosell. Llega Botico, llega Botico, llega. Mi te desea amor, papas. Ring ding dong, ding ding dong, dong, ding ding dong, nota canta. De temporada de fin de año, tu televisión 20 show, no te importa, da botar, se te está conectar. Ring de alegría, ring de bendición, con Danke de aceitar, haciendo conexión. Live ring tanto música, YouTube prima repeat, every band in casco. Ring de aceitar, nos está cantando, basta mundo, conectado, y magia pasó. 5 de novembro. Celebrar el Dia de Fiesta com Chiquitins. 5 de novembro. Celebrar el Dia de Fiesta com Chiquitins. Casa Max está introduzindo o Grab and Go na nossa sucursal na Mayville. De retorno de Tarabana Binhariba, logo mira e bordo de Casa Max. E não, hasibo na casa e drenta tepa dentro. Escorrer em sortido grande que tem de lecionar, comoda, nachttafel e caixa. Também nos oferece o serviço de hasi entrega e arma na casa ou negócio. Casa Max é muebleria criollo de pueblo para pueblo. Bucci, bancune! O Aruba tá no sushi isleta, mas sigue cuida nos cultura, sem estar aportando. Nos Aruba do chilera van uning e van ayudar. Sigue que tradición, pe siguiente generación. Tu hermana Laira, sem estar sempre criando. Deportes y danza, sem estar aportando. Cultura de futuro, sem estar conservando. Isla con tecnología, sempre innovando. 5 de novembro. Celebrar el Dia de Fiesta com Chiquitins. 5 de novembro. Celebrar el Dia de Fiesta com Chiquitins. Ring ding dong, ding ding dong, dong, ding ding dong, nota canta. De temporada de fin de año, tu televisión 20 show, no te importa, da botar, se te está conectar. Ring de alegría, ring de bendición.
Felices fiestas.